It's Impact TV Kuki channel hi avela tuni agenda Manipur Kuki edition discussion ar bezo si kai ma semlal kip gen in na bon chawin lim na ka hinai kini na hi tuni ki holim na diu hi tu adinga very serious and hot topic hi in isi coronavirus sung sang thuai ki holim na hinai diu hi in le a topic so hi le novel coronavirus and its prevention so hi sinat na ko na hi iti prevent hi di ham chile hi sinat hi iti hung kon do ham to hi i chanya impact hi ham mihim te la hi chule adang dang iti ki ven nga ham ti sung sang thwai ki holim na hin nei di wa hi in isi ki holim na ding en tuni ho Impact TV Kuki channel studio guest ni Dr. Niong ki Kovin ama sa pen ni mani su tala na hin nei kating ka koma to hi pu Dr. Lenkamkhosat Khongsai District Surveillance Officer IDSP KANGPOKPI Amazon Impact TV Kuki channel thalengin lim na kahin nei na hi abana to hu pu Dr. Paotinlal Haokip MD Microbiology chule Medical Superintendent District Headquarter KANGPOKPI Amazon Impact TV Kuki channel thalengin lim na kahin nei na hi tu adinga hi na hi tam daw min na hi tam da hi wa tu adinga leisit na ga ti taw te hovela ikicha pen o chule tu adinga very serious na khat hi coronavirus khat ni hi na a he zong tam tam ding ka ta sana hello zong im na la hi zi chon ama sa penin pu Dr. Pu Paotinlal ko man si in kating ama sa pen hi coronavirus hi ipi ham chule 2019 novel coronavirus yung akiti na hi na chung sang thua hi mi pi hole public ho heading ai na hi chomsa na hin sai thai dam chin na chung sang thu coronavirus kiti hi Latin word na particular do corona kiti jo crown beng lu hu tabang alim a virus limpu hi nisa sedo avela oma crown shape tabang hi ya ho virus limpu a coronavirus kiti hi ama achi kiti le genetic composition a he RNA single stranded positive strand RNA kiti ama he novel coronavirus akiti na hi ai le a virus hi masangin jong tampi anaki mutai coronavirus species ti ham azat ji hi la tu chunga pen pa hi ama hong kon do na ama alim agum kiti pa hi tu changya hi scientist oi izat a khol chilwa wai het chin hi nai lo ya chu novel coronavirus kiti novel kiti thu chang hi 2019 na tu chunga hong ki the za pa hi ki manga hi le hi chi net na hi hat ma bongwin China gama Wuhan city kiti Hubei province gamsunga ki pana hong ki pana hi in chi December ki patlama chung ki pana to hi mano ya hong ki the thang net na ho ta khat chu hi ai le inzana hin sai bang chun China Wuhan city akona hong ki pan hi ti na chile explain hoi tai ne bo ki pam place ai le hi chun na hi te ka bangin mihim khat chunga hin ana tai ti tawte ai la ma hi si na hu ve mihim khat mi pa or minu chunga chu ama signs and symptoms ti tawte na hi chin na hi aveta ave poi ti hen na dinga hi chi a sign symptoms hoi ta bang ham doctor ke Khongsai ko man si tu mihim khat coronavirus chai ana phating de heading a khat chu coronavirus na hi ama sa om sa yang omin chu hi le SARS kiti severe acute respiratory syndrome chule MARS kiti yung ano min Middle East respiratory syndrome kiti na mo hi ama ten yung hi coronavirus yin amo hi anat phat yang leo masang amo ho anat now hi ahen vet danu ba hi iti mamiti alhin bu si khosi ai lo wale hai khop lo ai lo wale cheat kiti ho ai lo le hai ha sat kiti ho om nomin si phating the severe cases ho ta maila kiti ho cha to ka se ho chu hi sale ho de set ho chi pitem ta le mo hi khonung ting le pneumonia kiti ho stale kidney fail septic shock kiti ho chu ho yong hi om nom le kiti le a sign and symptoms su tam tho hin na ai le tu chun na sai dan sai ho bu se vei ho se vei ho ta bang kha jong hin na ai le ai la bu se vei po kha chu chin na zu gin no thai jing ham chi he du chu hi ala chun e ho in China ko na Wuhan
kuna Dr. Paotinlal sei banga chu atha new geti ko novel geti chu new hin chitapong anum khalo coronavirus chu hi chun chi chun chotong bu si kiti ho hi tua hi adi dia hi hong ko na pa hi cha ko na hi kipedo hi chun hilaya tua hi umding in wang ti hi gin chan wang om be se poi gin chan be se lo hina ai le bu si ai lo le chi de lo le hiti ho ko na ong kila to thai hiti ki za ina communicable na ti su la to ba ya bai na khat hi ti na hi le tuin doctor Paotinlal ko man sing kating hi chi close contact hina close contact ti ting le hi chi kila bai to ta na na hi ti rin ai ja su chi close contact hi i chan ya close hi ha le ki kila to ham i chan ya close hi lo wa le sin na ko na ki ki reng thai ham som sa ni sai close contact kiti ting lahin medical term sei ding achun khatna distance song cho hin ani na distance ki wa hi point distance kiti ting le common cold bu si khusi jo si tua coronary virus jaw na hi alhang pi hi 6 feet na 6 feet hi safe distance hi khat la khat hi ta cha feet group ta bong ki ka hi khat la khat hi yo mai ichi na yong le e akon yong le mi akon yong le hong pot do ichi lai lo le ichi na ai lo le adang ho chu khat mi khat ki ko ma pa cho pha zo lo ya chu na chu ki la to thei lo ti na hi ya chu adi sana adam mo ho na hospital ham ai lo le mi tam na ai lo le ta bong crowded mi ki tin ho ai ji teng la hi thei chana chu distance ji pa hi maintain thei ai le chun khana pa na ki la son na pa hi na ki dal tan thei ti hin ani na close contact ki ti teng le mi khat room khat sunga adam mo khat to na gi kho mai le lup na khat hi yong le ai lo le gari khat adam mo khat to na to khom ham wan leng dunga hi yong le flight a khat adam mo khat to na to khom chong chu close contact a ki ti na hi ya chu cho zo si hi ta bong virus na kila tu thei na ding a ji chu chi virus kila tu thei na pi pe ni sei ma bong wa chu respiratory droplets chu I pau na ko na hula a chil neo cha cha zaw ho chit na ta bong tui thi neo vapors ta bong a mu kham lo hi chu ha ko na kilat thi hi ja chu adam mo khat ta chun ikinai pot nai le chun kila tu na ding chance ti na hi it is some close contact so very communicable he ti dan hi tai na la bai ta mong na khat hi a hi le hi china nei sai win a hung kon do na ti taw the na a source hi chi 2019 novel coronavirus a source hung kon do na chule hi chi virus it is spread hung hi ham ama a story a history hi chi chung chang chu hi chi epidemiology ti taw the na hi chung chang chu hi Dr. K Khongsai na hin sai tua Wuhan city itiu Hubei province a umi amo hi seafood market chipating le wild animals kiti ho thilzu na mun na le dia jo seafood he da ti chu ya hi cha ku na hi IEP center si lai chu hin chu ya chu mo hong kila dan hi tu chen nge wang hin head chen hi nai pun research si na lai ai wa gin mo mi ta hi wild animal hi dam ai lo wale wild animal hi lo le seafood hi dam ti yong hi gin mo men ai wa nga tu chen ya hi ke lo je hi ta bong khan o men chi chun atam zo ho coronavirus ho hi khana outbreak pandemic kiti khadang anum kha yin na chi a chu e hon bit phating hin atami wild animal hi amasa e ho in SARS kiti severe acute respiratory syndrome hi 2002 achu China hongki pando hin chi ti hongki pando ham ti alen e ho in wild cat na ko na virus pa chum hi ma ru phating le chi SARS na ana nei jiwin chi pandemic yung anum khasatan chi phating le 2012 ang so coronavirus am ti ale I mean to Mars and kitian middle the east respiratory syndrome and kitian na chong chu ipisa ko na kilam dale ho in tua the camel Saudi Arabia cha ko na chu mi he ma ko na ki pelu na chitobong cho ho mi he chun cha chu gin mo
thei ta wang chu sa ko na hi dam ti wang hi ta san wang o me e wang tu chen gen research na la yin I pi hi se dam ti wang chu ke ha che mai ti ai le ni chilai ke sui ka le ba hi le sa gam sa hi lo le seafood sa le nga ni aku na hong ki pan hi ti chu exact hi lo wan chu gial dan khat hi na tu chu ai tu ti le ai ho Kuki society ang san e hat min sa zong ine min ne lo ine po min na China ji Southeast Asia ho ai ine ho tu bang hoi hoi hi na ai le ho in to ai isan ne ho ingan ne ho ho ingau ngai ham or pt I khat no ngai ham chi common question ga ko ne ke man tham phat in seng ke te phat masa kum danga kum ho hi ta bong coronary virus outbreak to doctor puin sei bonga SARS en lang MERS han lang ta le adang ho yong le atam zo ho hi ma hung ki panom pui phat masa yong gancha ai lo le pi ham gancha ho aku na hung ki pan hi ai le anwa I sei ma bong wen hi chi hung ki pat na hi ta bong kam sa le tuya ki mu ni thei ho sa le nga ho akun na hi atam zo tu chen tu chunga pa yong gin mo hi IPG ham iti ai le China ga ma adi sana tu chung hong ki pan na Wuhan city la ki ti ho mo hin tu la ya restaurant wa ki hane soup ki ti ta bang ho phate ta ki hon min hi lo sa khat ai lo la nga khat chu ama annam tui khat ga tu chat mana chu ai ta ki hon min hi lo under cook na thil hi atam zo fast food tai ma restaurant na neu na even atam zo yong asila yong neu hon ta ba iti ho ai lo le gan hing ju chai han lang pi yong la mo hon gan hing hi asila ne khat habit ko mi khat thanop na khat anei bine ki sei news ho hin dan pa ho jia chu even nai le hitabong asil phata ki hon min lo ane na ho wa ko na ho hitabong virus ki la na thei risk chance mai aji chu virus ki ti teng le abula bala sei dinga chu virus ki ti hi ta sa chunga he thanei ta hi thisan a hello le tui li body fluid ya ma a hin na dinga ngai environment a ki ti chu thisan a virus sum jong le hoi le table chom phanam le hong got le environment a chom sakhat ka thi jing power room lo ja chu gan hing chung ya lang mihim chung yong le thisanum na chu ha ni ja chu sa ho chu phata ki hun min lo ting la bo chun ki la tu na thei ding ki cha na chum hi ja chu ine ngai ho chu ine wa yong la kho pui ama wang a tu hi ta ipisa hi ta phat te cha I hun min sa nai le ja chu ki cha na ding poi ke ti no ai le chi sum sa doctor lin ipi comment no pi no tua sei bang wa chu atam zo tua virus ho coronavirus ta elo le dang Nipah virus ki tio Ebola virus ki tio yo bon sa hi zoonotic gan hinga kuna ni ma ki peso ne hi ji chun cho ta bong hi adi di a ho gamlanga ki ti le tua hi sei na yong hi akhang to gam hi na a hi wanga isi bong wa chu ni le cha am ho personal iti sei da ha am ho tradition ki dam athil ne da no hi country to country achu min na among Thailand India hi ho hi vegetarian atamin na whereas non veg ho hi ho langai bena le South Asian ho hi non veg chi tamong ben na ja chu thil ho hi ni phating le salad hi ta hi lo le ipi ta na hoi ta chu ho hi well cooked food na stale salad ho hi ho le thing ta ni angai na chu ho ta bong hi very important ni ja chu personal hygiene ke chung is very important in besides your food habit hi because we cannot change na ni kana change ki bol the lo hi chun chia chi cho ta mang hi ho na la hon min set sanai ni ding wang hi na pha ni ani wang ni nga lo di ai wang I hon da no I masanga amin lo wan hon sa to I min set sanai hon wai ni di he ti chu to ten ya ko na ung ki se hin a hi le twin doctor Paotinlal community ki ning pating Hichi 2019 novel coronavirus hi test ki bol ngai ham ki bol long ha ji chu ai ho tu sana India hi case hi ni la thum kalwa lo lai dan ham ai lo lai si kalwa chom wang sa ke hepon na sai hon nin la ai ho zo hi try test ki bol ngai ham bol lo ham so the indication for testing ngai ham ngai sai
chỉ tu chung nát na novel coronavirus thì test boarding thì amachin hay là equipment gì tu tuin hain cái tin là chỉ ham thì lấy chỉ test board na đi ngay phát chip na đi ngay test ngay hi PCR reverse transcript test polymerase chain reaction thì PCR machine khác yang ngay chỉ PCR cho nó mà chỉ ima tak sa chung respiratory tract thì chu na ko apa lol la dang swab la ngai ani na chi sana to chi ako na chu chi virus a gene positive strain RNA pa he umam chu hol do ding ja chu chi thilbai hi point tu la ga sei ding a HIV AIDS hepatitis so hi akituma bai chakana thi san drop hat i bol le minute som ka result ki he ji hita bonga gang chala het do na thei kit ai lo le ready made portable handy chỉ tu chân cái ship đó hiện nay rồi chứ test gì hay cái gì chứ chỉ test rồi yang hi boarding thì ai lẽ tu chân sample hi gin mo họ chứ là chứ referral center India dengan saya dengan NCDC Delhi ya tu dengan pihak test ball na hi test ball ngay lâu thì tiếng lẽ khăn na hết mà bong vin atupi pen hi travel history foreign country achi kha ai lo la gachi December ali pat donga ki patna China gam ai lo la adia hubin tua Wuhan city tu ka hemuntin ahong ke the thang hi ta ya chen helam bai pena sei dinga chu foreign country ho a holjin na nei mi thu sim history nei mi ho a hi le chun gin mo thei sang ta gin mo ngai atu ti lawai le bu si kho si to ana dan he ki ba hi ji chen mi yo se hi test bol ngai pun ta le ki chat dong ngai pun na ti chu som lam te cha ka be lap nom chi ya le chun tua chi test hi NCDC ati Dr. Paotinlal say chu adi na cha hi adi dia hi India government hin tua hi amo in case hoi hoya test bol them ti nai pen hi tua hi hon Kolkata no ne na chi phale NIV puni ayong aumin chi chun an ho nai pen ding chun Kolkata ai na aumin hi wanga tua i sei bang ba chun travel history a Dr. Paotinlal sei bang chun travel history hi zan hi joint director na joint secretary Ministry of Health and Family Welfare in MSI chi pham ti ala chu that 15 jawa kona China ana chi ho ai lo la hong pot do ho am ho ade dia Wuhan city akuna hong do yu si ho hi flight na hi ta ai lo li pya hong do ta that 15 jawa hong do yu si bom cha hi thisan test ai lo wala to ai sei baga na so pharyngeal ham na swab chu test bol ngai he ti ai in chỉ phát tiếng là Hong Kong à kuna Hong Do hoi, amo he sign and symptom này, bu si khó si, na, hello le, hút cái tiếng này họ chứ, amo họ vang chứ này vào le, chỉ tao bong test chứ compulsory à bộ ngay hết đi, vậy à thà bây giờ hắn say kêu chứ Singapore le Hong Kong à yong he, Hong yêu si hoi, amo yong he screening hoi ta bol ding, screen bol à cha chứ amo chứ sign and symptom này vào le, chỉ tao bong mà chứ test bol để đi chứ. Thupi na government of India nen nei ke tu chele khiben na wang so hai ta la tho he ti so hin na ai na hi le tuin example khani ga ti tawte mi khat chu hi chi na he avei tai na ai le ama to chun close contact ka ne khatai na ai le hi chi a chu ke ka ba ai nang chu na ve ai le ke ka ve lo nang na ve tai very close ai le close contact ne han la in nei hon ta so cha chu ke chun ipi ko bo ngai ta what should I do in that case yes close contact iti to say you hin khat chu na le chun ako ma na ai lo wale head you khat chi bam ta le hin close contact hi ibda ya manu hamin ti ale na azi hi e ho in head di khat chu droplet I khut phat le hi lo wale I chit phat le to ina I khut do pa droplet pa hi chi pa hi huya leng hi ji chun huya keu se leng hi lo bang khat mi he me ho ikuna ina kui tham nom imit tham nom ikam I tham nom chita bang omin cho a ko na chu
droplet ho chi to kha phating le ho in kot kha ho po na ai lo wale window door knob ho po ai lo wale table ho po cha ko na chu a ji in cha chu ki ven na thai pending a chu ama se pen na hai ho in adi dia personal mi khat adam khat chun ipi bol ngai ham ti le suspect hi lo wale confirm cases a kuna man bol ji personal hygiene number 1 a hand hygiene chu ipi bol ngai ham ti ale ama in sabon le tuya akhut asok a hi lo le e ho in hand sanitizer tiwin na hand sanitizer a ko ama in e khat hi akhut ho hi ek su thi ngai si phating le number 2 a chi pi ngai ham ti ale sin e ho in respiration hygiene tiwin na respiration hygiene a hi phem ti ale hoi i chit phating le ai lo le i khut phating le e ho in elbow ti ba ya khut pa hi chi poi mo in ho bang khat hi i khut yong abang khat i khut yong we can use our hand na otherwise we can use tissue paper na tissue paper e lo le handkerchief cho man ding style tissue paper i man na le pai mang ding na chu ai dam mo la e lo wala dam mo ho akona close contact ho akona chu ise ai wa google pan sei bong ma chun po do mo akona ki kang se ding crowded place am loading na crowded place am loading chi phating le adi da health worker ho am ho hi hello wale community health worker il doctor ho hin ki ho in infection control prevention na ti chi tamong practice khat kanai vin cho tamong iti prevent bol dam ti ale cha sub needle syringe ho na cho ha kona ki vendo ding hello wale biomedical waste management na tissue paper hello wale adang ho iti hospital hi ta cho tamong iti waste ho hi iti pemang dam ti he cho ho ya omen na che chin important pen cho ka sei banga chu mi khat adam khat chun adam lo khat na ko na ki ven do na dinga chu pipo poimo pen nam tia le to hand hygiene to style respiratory hygiene chi phating le crowded place am lo na ti hi chi very important e tin kla adi na chi ho chu in a sumilo healthy chu kin zong e rona ka sa hin chnai le doctor p Haokip ko ma ji kin ka te to a hin sai bang chu ki bang hiu zong le nang gel da na ai le mi dang ho hi infection a ko na hi athu pi pe na iti ki ven ngai ha ki ven na dinga pa pen chu IEC ti chu information education na communication hi chu ai pa ai se le chinat na hi particular ki pa nai ti ki la tu the ham ti pa chu mi pi na he ding ngai hi chu ki ven na dinga thil pa pen hin ki ven na dinga point have Dr. Panan say ba na chu mi na chu shopi dam moi le hospital a chi lo ji lo ji ya chu adam mo ho da la yong chu practically a thei lo thil hi ji ya chu adam mo ho kom a lo le mi tam na mu na chu chi ding a lo thei lo ba van le nga na chi le na kom ma pa na dam mo thei hi na ji chu pel thei lo ta bong thil khan hi la ita bong situation hong ri bol diu chu adam mo khat kom ai lo le dam mo dinga gin mo mi tam na lai ji ting le androi sei bong wa chu marks medical marks ki to ngai yin khat na ani na chu andro an sei bong a chu mi pi tam na ho a hin steel hian lang i pi yong le mi pi khut ni na ha to kha na kot hon na ai lo le steel dung ho ai ai thei chana hai public place ho ai thil ho ya to kha lo di even chibai ho yong hi ta bong net go len lai le hin mi dong chibai ki bol lo to save ai aji chu ya lo ka chu ina pi hu nong ki thi thei i chil jong ma thei cha cha khat chibai bol ting lai cho respiratory sick droplet ho ko nong ki kila thei hi na aji ya chu personal self protection angai aji self protection ba nan ran sei bonga chai mai ki vian na ko na mi dang net na ya ko na kila ding yong chu hoi do ki ni ja chu double pat chom na hi na chu ta ting le sei nom ki chu ita bong ho hi ki vian na ding a pha chu pi ham ana da pi ham de le ki gin moi le pi ham thil tam ta internet ni pi pia browse nga chu pi ham stay na yong pi ha school 24 hour school center government in a hongin district hospital ho doctor pi ha
appointed na assign chung changa work ki bol so ke ita banga ju nearest hospital ho jut na boy na pa ju clarified din iti ju apapen ka sa bana ju nga say ding nga ju ta bong hai ting la hen public place yan lang in mun yong le chill sit thang ki ti ho yong na chill ki ho ko na huina ra say bong apo the ya chill sit thang ti ho bol lo ding ta la khut so hi thei chen nan ra say bong wa ju ha bol ju thil pa pen ni hang ki lang tissue paper he yong le imu ikam ki tom chai ting le ju waste bin trasa se lut ngal ding na chu mom lo ding tuyam lo yong le hand sanitizer be ati khut su thing ding ya chu ma le ma personal care na prevention ju ki lai le ju to be pen ba na chu dammo thima ita sa anup lo wa healthy hi lo wa le whole ji ki ti ho bol lo wa ki khop na ki ti ho pum lo wa ina thim be na confine jo chu na ki ven na ding a chong chu thil pata kha ni ai le jo marks na hin sai na marks si try ho just locally available marks ho hi thai jing ham hi lo le hi si na ven na ding mo mai marks so ma marks ina tua e ho puna ti bo hi pha be pon am ho hin World Health Organization di ho in 3-layer marks di ho dum be na 3-layer marks to sta le USA te in approvable N95 kiti maintain European 10 approvable kiti khat om kin na chi a hi khat head di khat chi ha le chun marks hi tua hi how effective it is ti hi ake sai thai pon adi dia ei wanga chu isai banga to personal hygiene ho adang ho in sei bang ba chu tua mask ti pa hi adam mo ho bu si khosi no ho tua coronavirus aku anat ja kiti helowin bu si khosi respiratory disease aku na an ho bu si ve ho na cho to bang sneezing nei ho hin amo hin apa pen wang chu chi ki bol wa na midang api son lo na ding wa chi wang hi very important ibidam ti le China Japan ho ako mo ta bang hu atam zo khun bol lu bin na ai wang a chu apa pen wang chu tua e ho adam ho healthy person kitile e ho dinga wang chu it's not that scientific fact wang om po ni wang a chu midang pi son lo na dinga chu ta bang influenza ta corona na kita ta tua ho iman pau na triple layer si pa hi mana pha na si pa ting N95 ho hi atam yo ho ya ki mangam ti alen ibidam ti N95 ku ai ha sai na ha sa hin num lo num comfortable be se lo hi so ta bang ku atam zo hi lab technician ho elo laboratory an tong ho na amo hin bang num hin chi phat ting le health personnel who comes directly in contact with the coronavirus patient na coronavirus an no ho amo in amang win hi na chi phat ting le like tua Wuhan China lang a hi because we are kuna halen ta ja chu na kita mong gimmo na ta ya chu na si khosi lang ai lo wala sneezing lang hi chu lang awang kun N95 hi man be ti akiza ai le jo nine say marks ho hi e ho lai available hi tam lo lai N95 marks kiti na public ading a he aphat recommended hi wa nga he public aman lo lai hi tu ya rồi tôi say bang wa chu biosafety tôi ta bang virus ki chat ho diagnosis bol na lab ti yang le na he thei ding a biosafety ke bine lo la hospital care risk person healthcare personnel ti te hospital ai lo la damo betu ma pang ajan le apang doctor nurse ho na adi sa na he ta bang la kitchen test bol ho alo la fila ta bang na vi ho achi ho ta bang ka phong ding ham na ta kila tu bay na thei ding high risk sao mo ding advang chu very much recommended ni ngai hi na ti lo le tu common marks ti dam doctor honor son ki mang bai jala ki mu pa hi le chi an ra doctor pana se banga chu apa pen chu adam mo hoi na ki bowling chu pha hin la adam mo ho hin adam mo yong ki het kit loading he tam zo na china na hi chu ki het kit loading chi a chu ball lowang chu ball chu phazote na bizina miti le koi na ham ti chu mi na khet lo ya chu te ha mi kitit na la dong ho ta bonga chu chi ting le mi nai cha mi kiting form ki pel mek mo ni hi ja chu
chỉ đúng tiếng là chúng ta common mark soi hiểu lại cái tool chứ anh khán giả chứ safe là hoàng đó nè phát chút tây này bây giờ năm thì là xây bằngว่าhay là hu ta là chi thì họ chỉ tới cái số tôi là khán ông chỉ dập khán là chỉ lên chỉ dập mình nè trái cái pana chứ respiratory droplets chứ hu ya lên tùy thì anh em ta họ hít nó chứ nè nhưng cái hộp luôn là thấy chán số mình giờ chứ in mun dung ta bằng ai ta safe ta nè hui hỏi ta lút na room ventilation hỏi na mun họ chứ hi là họ bui ni pi tam na la dong ai chỉ tiếng là van tu lại lại dong ai available mark soi rồi nè thì bây giờ phải mà vang hết đừng cắt chú chỉ marks thì the phật phật hi riêng cả bạn này là cái khul hal là cái board chú chỉ chú thil phai hết bui ai hi thì lệ marks any marks ta bong marks rồi lệ cái zoom thalai pung thum nè pung thum cái zoom thala man lo bowling rồi cái shelling thì bizina mi dile kama ki pana hung do la hit hoyong chet na mun moi se hi ya to lai hit pung ki na hian so ta iza ngai to sob le la khel la wai za ki nai le i ding ang to na le kun sa the ki nai còn na chin sai choi ho la comment na mark sa icho le kum khat chang iman na hin na chi chi ne khel te ni ti chu la sang chin hi le hi chi 2019 novel coronavirus ya lo le ai tam chule akizan ding dan hi pp tam Dr. K. Khongsai ni sai bi thai chỉ na tha hi gì sun tu sen cái hin vaccine ngom pun chỉ phát tiếng lệ cái dân ding dan na alo yong này po hi wang a chun tua coronavirus a puna anat phát tiếng lệ hin ama ho bu si khosi iti ho ai lo le hai khop lo iti ho chot bong supportive treatment wang chu zen tho di hin ai wang in anat ta chỉ lâu hi pi ane đam de heti cho ta bong wang chu tu chen ge cái sim bai bu sim lo la hin na so cái ven ti tai lo chu option lo la ti so his na personal hygiene so very much important a hi le twin doctor p Haokip ko man ching ka ting ichi na chung sang na hi government of India na ai lo le ho Manipur government ta cho hin hi ki ven na dinga hi chin na ven na dinga itabang bang state la tawam chule itabang bang tam hospital ai lo le district hospital ai lo le hospital dang na hui la health center itabang bang ki na tam tam chan se Masapenin Manipur ho state context as a level Directorate of Health Service in order to so ni vei ban salang nei tai chom lam ta ga sei thei chu state na hin IDSP chi na kila to thei na chi division ho amo po makai na noin 24/7 suna zana helpline control room na chi khat hong win chi hoi lai mon hi yong le chi number hi ai ani chi chung na chung changa aki ging mo ai lo le test ki bol nom hamita chu lungel het chin nom do nom ne yo sia ding na helpline khat hi hong win chi helpline na suna zana duty putting yong to staff assign na officially yong bol win khat na ani na chun Manipur hi international border to kimat na itam ji win ta bong gin mo theina kam chomi hung lut na thei ho wa se na bi hang singjol more na ta le ta bong ami foreign mi hung lut na thei ding ho langa market la ho ta bong choi hin ai ta bong koi ta bong a khusi na ti pe hing ta thei lo ta bong na gin mo thei ho na ti screening point center na chi government in to be na in to that tin January apa hele kilometer se kilo cha ki patna chu tu ni chan ge ani si a heta bong a loot a port foreign gate ai lo le gate hawa hi chi ta bong screening hi chi la jing hi na ta le chi directorate langa ba na yong chun youth department in jong ma ko na ki vending dan lo ne ding ho jan hi bel in jong chun an so ki no na the government in Chibana to hospital zo se a hi ita bong net hoi hongai le isolation room atuma damo ho koi ding ta le ki vending dan ta le ichinet na chung changa heading a point mo ho akila tu dan na ki vending dan ho lungim loading da IEC material ho hi hospital le public places ho district na ta do thei chana ta do ding ki government ta le district na pona na head sanam dung ju ni cho jong hi aki bol su ke government in hoi ten panalai ti so hin na hi chin na sum sang ding a hi le
pha jong ha nei so ta povin na chom lam lang sei hitin hi chi tu hin Manipura ko na po jong itam diu ahung lo jong itam diu na ila tu apo ding ki go ho ko ma hi itabang bang ki go na nei nga ham ti international or domestic apo ding hi ba hi iti ki go na Dr. K Khongsai sei to hi travel advisory hi the government of India in issue bolin China hi tu chen ge hin suspend bolin chi ding hoi ja hi China hi achi sa povin chi phat ting le passport ho yang suspend bolin chi phat ting le chi keu se la ong ho yang na cha ong ho ding ho yang hi amo hi ong wa ajwa ka sei banga chu Wuhan hi lo wala China ko na ho chu khat be yang chu het bang wa chun ni zathum wal Wuhan city akona India ong bin na amo quarantine bolin ITBP kema then Maldives ni siyong ya ayawin manesara yung apoy bin jachun amo quarantine bol bin quarantine ki pating ipam jale mo hi ayuting le amo chu close contact nga amo na chu epicenter ahung do ta yewa chu amo hi amo ting le sign and symptom na ahung nei khau ba le midanga api son theding wa mo chu ai quarantine ki bola mun khana amo in quarantine ni yar ki bola mun tal som ni le ki bolin na chi chun amo hi tu chen ge hin Wuhan China Wuhan city akona quarantine ki bo ja ju ka sei ma bang chen tu hi adi hi travel advisory hi government of India in hata ho sa pe hin e ho as saving khat chi hal sin la airport khat nei bin international itina bang ben sangai festival le Burma ko na hung len wu thu hin ata bang chen domestic ta bang hi chi chen hung wa le chen Kolkata ko na direct flight foreign flight hi lo chung chia chu cha het di khat chi phem ta le hin China ko na a hi lo wa le Wuhan hi ta a hi lo wa le to Hong Kong ho yung affected country ta na around 29 ta bong affected country ta chia hi amo hi Ministry of External Affairs na a hi lo wa le adang government agency ho in e het sa ding do lo hin na to from the central to the state koi hi government foreign country achi am ti ho hi NP di sometimes chitabong government leg bicycle ipam khat machinery anu kha la chun cha chu hata ki ve na dinga he to screening airport na hi screening hata ki bolin na chi hi adi dia to hi important ki pen pa ka sei chu Hong Kong Singapore then Thailand China cho thum hi tu ten wang travel advisory hata in ibnam tle chu ha ko na hong thei hi ta chu government khauta na cho to bong advisory government khauta invest win na nei ti chu hin na airport jong hi international hi ban domestic hi zin direct nga hong lo zin ki cha na bi be se ma ong poi ti khat chu hin na ai wa su ki ven lo the hi po na hi la chai na in chom cha nin sai pion ni la final advice to the public na ho Kuki society this na channel ve ho Kuki society si let's also ko na IPP last advice som cha na pi no Dr. K Khongsai ken public ho ko ma ka sai di chu ti za de hi poi na ai wa nga ki ven chu phape nei ibidam ti le amo a hi ho in case fatality rate ti mi khana ko na tu sen ya he scientific evidence ya ka sai ibem de alahin mi khanin 2.6 mi hi ki person the ya dam mo khat coronavirus na cha 2.6 ye chun chutale hedi khat chu ki sa loading ki vending to is ka sai bang ba hand hygiene pa hi chi pa hi hoita bolding amasa ka sai sa prevention bol di ho na sale bu si ve ho ko na iti cho to bang ki vending ki ho cho to bang na che chung ki sa di bang om be se poi cha e bang ki ven bang pha pen ki ven hi ti so na ki pa ma hi le Dr. P Haokip China ka sei nom cho hele te bong net na hi tu chunga he amina tha ki het chin lo lai thu hin te bong net he na sa hi ja chu ki zat angai pui hin virus na na lang ipinet na hi le ai ma ta sa hi fit ai yo mai le chen na yo se hi tam ro ki viang zo hi ja chu thu pi chu ai ma ta sa hi hoi ta su ha na ngai na te bong net go len lai le hin imu chima bu pha cha ne a fluid tui ho thei tui le fluid ho ha do na pana joy hand hygiene personal hygiene respiratory hygiene se ho cho zo se to kilhana chu ita sa hi issue ha na ichi na la ta ki ven thim na lim ge chai u mai le
the bonga net hoa ko na ki ven thei hi na ki cha na ngai poi chai na sa ngai poi ki ven na ko na chin na ko na ki ven thai ti chen jile injo Dr. Ten in hin sai bangin e ho Kangpokpi district chule Manipur se na zong 24/7 control room ki hong ta in chule e ho Kangpokpi district surveillance officer IDSP contact number chu hile 7005809491 chule 8415928314 avelin hinsai kininge e ho Kangpokpi district ga do thai contact number chu hile 7005809491 chule 8415928314 si ho Kangpokpi district nga hi in chule Manipur state na chu 24/7 na chu 0385 2411 668 0385 2411 668 IDSP DHS info si contact number ho hi I do normal head normal jule ekigin mobile zone phone involved wa in do tho he ti chu avela china ka sei hi tin chula hi sinat na hi 24 countries abanga spread hitan hi zongle e ho ko mai hung thailo he tia ki cha lo thai he pon ewa ki cha man na chu ling lawa di pon in zo expert ten in sai banga chu preventive measure health hygiene personal cleanliness hoita in follow violation na ko na ki ven chule masanga food culture in ai ho sa min lo wai ne ho lo la se lai ne ho ti ho ma zongle ine so ine ngai diu ai wanga ine da no I khel diu chule hoita hichi hygienic life su follow vai hai le china na ku na hi ki ven bit na me lo le ai poiti a zong lungling lawa ki cha lo ding wa ki ven na dunia ki say expert ten hin say ho zong si na follow vai china na hi ina na lo diu he ti su ta san ta khat hi in ki pam he zingin dunia ding agenda Manipur Kuki edition discussion ar hi sen chai ho tin chule dunia panel hum ten ni zong core committee thaleng le producer pa thaleng in na chung hana ki pa thu ka hin phong in hi hi tuni program event na vai phat chom pi na ho Impact TV Kuki channel official website comment le feedback ni hin pi thayo hi tunia ding in hi chan he na chayo hi tin muntina hi chi agenda Manipur Kuki edition discussion ar vezo sin na bon chawin mangpha